Z vami je Nova Videofronta. V tej oddaji bo na ogled posnetek otvoritve fotografske razstave Monike Batič. Poleg tega boste lahko videli, kako se je odvila plesna delavnica v Novi Gorici. Oddajo bodo osvežili kratki avtorski filmi. Začenjamo pa z novim odštekanim videospotom Marianne Miracle. Je ne m'y pas. Le monde et surtout va très bien, à part pour quelques fainéants. Je travaille dur, je suis quelqu'un de bien. Le banquier veille sur mon argent. Je ne m'inquiète pas, le monde est sous contrôle. Je n'ai pas peur, ils veulent notre bonheur. Et les rares fois où j'en doute, immédiatement je me flagelle, car je sais bien ce qu'il en coûte d'aller contre la thèse officielle. Je ne m'inquiète pas, le monde est sous contrôle. Je n'ai pas peur, ils veulent notre bonheur. Dans le monde parfait que nous avons bâti, plus rien ne vient troubler notre tranquillité. Nous dormons bien, la porte est bien fermée. La police nous protège, les caméras surveillent. Et si tout ça, ce n'était qu'une prison dorée, qu'on soit chacun enfermé là, sans aucun moyen de s'échapper. Je ne m'inquiète pas, le monde est sous contrôle. Je n'ai pas peur, ils veulent notre bonheur. Pour votre santé, nous allons vous vacciner. Pour votre sécurité, vous serez pucés. Des micro-émetteurs injectés seulement. Nous ne vous perdrons plus, vous serez des hommes nouveaux. Pour votre bien, des hommes nouveaux. Des hommes nouveaux. Manipulables. C'est pour mon bien, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi les remettre en question? Ils sont bien plus intelligents. C'est pourquoi ils gagnent tant d'argent. Na vrsti je prvi del dokumentarnega posnetka, ki prikazuje mlade iz raznih koncev Evrope, ki so se zbrali v Novi Gorici na plesni delavnici. Na začetku so se zbrali v mladinskem centru, kjer so se ubadali z barvanjem majic. We are doing fashion workshops and makeup workshops. We will make a t-shirt. They will write on the t-shirts and color them.
Okay, so my name is Milda, I am from Lithuania, and I really like these workshops. It's a new experience for me. My name is Arnošt, I am coming from Czech Republic. My name is David, 15 years old, I'm from Czech Republic. I love dance and breakdance. My name is Katka, in Czech Kateřina. I'm 17 years old and I'm from Czech Republic, from small town Pelhřimov. Mislim, če narediš črto samo ravno, to ful zapre očke. To ti pa ga pa dvigne v bistvu ful gor. My name is Aura. I'm from Lithuania. Workshop is good and interesting. Ciao a tutti, mi chiamo Davide, ho 20 anni, vengo da Muzzonelli come il mio amico, è un paesello sperduto in Sicilia. Hi, I'm Lucy. I'm from Czech Republic. I'm 20 years old. I like breakdance and street dance. Zdaj je okroglina, pač zdaj kar da jo zabeži zdaj. Hi, I am Lenka. I'm from Czech Republic. I'm 17 years old. I like dance and breakdance. My name is James. I am from Lithuania. I like dance workshop. It's very, very good. My name is Linas. I'm from Lithuania. I think that dance, music and fashion workshop is very good. V Solkanski galeriji je Monika Batič doživela otvoritev svoje prve razstave avtorskih fotografij. Videofronta je bila tam, poslušajmo, kaj je povedala avtorica in kaj obiskovalci. V bistvu me fascinirajo same tetovaže, tako da v bistvu sem se na bazi tega odločila in sem hotela tudi pokazati v bistvu bolj posebnosti kot same tetovaže. Tako da sem hotela pokazati, sem dala modelom odprto pot, ne izražajo svoje čustva, svojo osebnost, neh ne bo strah kamere, ne, tako da sem nekako tako hotela bolj uloviti neka čustva, bolj kot kožo je tetovaže. Zelo zanimiva razstava, všeč so mi slike, kontrasti zelo lepo napravljeni. Razstava mi je zelo všeč, še nekaj posebnega. Prvič sem na taki razstavi in mislim, da se bom še udeležila. Meni mi je edino v čast, da lahko poznam Moniko, ko je začela iz samih začetkov. Jaz se spomnim, ko je ona hodila s tistim trotočkim fotoaparatom, ki se ga lahko privoščijo vsi in je nisi nikoli niti dojemal kot fotografinja. En
en dan mi reče, jaz se bom upisala na šolo fotografije, ker so rekel prvi faks v Sežani. No, majhen šok in si pričakuješ, da bo jaz sem že fotograf, da mi bo zdaj začela malo težiti, ker mi pomagaš tu, mi pomagaš uno, narediš to, narediš uno. In ti povem, ena izmed močnih točk njenih je ta samoiniciativnost, ki jo jaz močno cenim pri ljudeh. To je, da si nekaj zadaš in to tudi narediš brez jamranja, brez iskanja pomoči, brez iskanja škuž. In odraz tega njene vztrajnosti je dobesedno ta njena razstava, ki je relativno v kratkem času nastala. Ona še zmeraj študira na faksu in ima že eno samostojno razstavo, ki ima eno določeno težo v smislu izbora koncepta, v smislu realizacije tehnične fotografij, v predstavitvi, v izboru prostora, same pohvalne zadeve. Ker dosti ljudi govori, kaj bo naredilo, dosti ljudi proba nekaj narediti, ona je speljala do konca, kot se spodobi. Kapo dol, če bi jo imel. Meni je razstava všeč, predvsem zato, ker razgalja telesa, pusti pa zakrite duše, kot lahko vidimo prav na tej sliki. In na tej sliki je še vzorec, ki je izredno koherenten od začetka do konca in s tem tudi posredno razgalja dušo samega objekta. Samo delo z modeli, po en dan fotkanja za eno osebo, tako da 6 dni prav slikanja in potem pa obdelava fotografij pa kar po 3 dni za fotkanjem, tako da je kar vzame. Zelo zanimljiva razstava, talentirana mlada precej. Fajn, mislim, zaenkrat je v redu, no? Smo pozitivno. V drugem delu posnetka Vstopnica za prihodnost so se mladi odpravili tudi k Soči, kjer so se udeležili glasbene delavnice. Seveda pa niso pozabili na ples. Delavnica je super ratala vse skupaj in države so v redu, tako da se spoznavamo z njimi in pa tudi drugači so prijazni, vsi se radi pogovarjajo, tako da temu ni problema. Ciao, mi chiamo Andrea, ho 21 anni e vengo da Mussomeni, un paese della Sicilia. Siamo qua per uno scambio culturale organizzato dall'Unione Europea. A music workshop is not bad, but shirt is good. Finora è stata un'esperienza bellissima, ci sono rimasti purtroppo solo 2 giorni, speriamo di passarli più intensamente possibile e basta.
say that you have really good cuisine. I like food very much, and it's a beautiful country, and there is no rubbish. It's a good thing. Okay. Sem Urška Leben, smo sta na Soči, zato me je navdušila Martina, moja trenerka. Sem edina Slovenka tukaj, razen teh, ki učijo, in mi je zelo všeč, ker so ljudje z različnih držav. Gli altri gruppi sono molto affiatati, più di noi. La Slovenia è bellissima, a parte le discoteche che non ce ne sono. Le persone sono molto cordiali, a differenza dell'Italia. It is a really good country and nice. Con la danza non è che andiamo molto d'accordo, però è stata un'esperienza che abbiamo voluto provare, quindi un'esperienza nuova, quindi riguarda la danza. Bellissima la Slovenia, la gente è molto gentile, ci troviamo davvero bene. It will be good for me to improve my knowledge and my dancing knowledge is another one, and I think that the Slovenia is a very nice country, and I like the nature of Slovenia, and the people are there very nice. Ho proposto al mio amico di venire a fare gli chef qua, i cuochi, perché non va quello che mangiamo. Non siamo abituati a mangiare patatine fritte, minestroni, risotti, queste cose no. Mangiamo solo pasta e carne, ma tutto il resto non va. Osebno sem jih tudi vprašala malo, kako se jim zdi, in jim je zanimivo, pestro, ful dogajanja, non-stop neki malo laufamo okrog, tako da so navdušeni, sicer malo zmatrani, ampak navdušeni. Jaz mislim, da so zelo
pripravljeni delati, zelo sodelujejo, hitro so se naučili koreografijo. Smo pa včeraj tudi recimo so zelo pripravljeni tudi zažurati, tako da mislim, da bo jutri ful dobro na predstavi in bomo res zažurali gor na odru. Oglejmo si drugi del otvoritve fotografske razstave Monike Batič in poslušajmo, kaj je ob tem povedal fotograf Valentin Kazarsa. Idejo sem dobila prav tako enkrat, ne vem, kar sem se zmislila, dobila ime za razstavo Dresden Ink in se nekaj na bazi tega bom kaj delala. Tako da v bistvu ideja je čez noč, modeli težko dobiti, ne, tako da se kar vleklo. Ma hitro, res sem v bistvu poklicala ali pa po Facebooku kontaktirala, se neka, če bi radi prišli pozirati, zato je to umetniško tako malo in se reka, ja, ni problema, tako da. Jaz sem imel tudi kot model, ona je meni pozirala ničkolikokrat in po vsej verjetnosti je to tudi njena moč, ne. Poznate, beste mi je zelo zanimivo, meni so kakšenkrat vzeli modeli fotoaparat iz rok in me probali poslikati in ti povem, da niti podrazno ni primerljiva situacija. Ne da si master, slave ali karkoli, drugače je. In jaz mislim, da je močno pomagala ta izkušnja, da je znala pozirati že pred fotoaparatom, da je znala potem na nek način povezovati in krmilic ljudi pred fotoaparatom in se jih poznati na tej razstavi. Pohvalno. V bistvu so že navajena od prej, tako da je bilo bolj ne? Kako ne zdaj postavimo se, da bo prav, da bo še zmeraj moj kader, ne? V bistvu sem imela eno pomagačkinjo, je samo stiskala mi sprožilc, tako da. Je odlična, sem zelo presenečen, da se Monika tako potrudila in sem navdušen nad njeno kompozicijo in skratka me je presenetila. Jo nisem poznal v taki luči. Tudi z drugimi modeli sem res bolj zadovoljna, sploh da sem dobila, ker je kar težko dobiti modele. V bistvu same modele, ki imajo take tetovaže, da so ustrezali določenemu mojemu nivoju, ker v bistvu sem hotela, da zakriva čim večjo površino kože, ne? Da v bistvu je neka zgodba že v sami tetovaži podana in da se ujema na človeka, ki jo nosi. Mene njena prijateljica Nena, v bistvu moja prijateljica je njena sodelavka, me je pač predstavila njej en dan in me je pač povabila k njej, ne. In tako da pole smo naredili, ne, akcijo. Jaz sem že zaenkrat z mojim prijateljem se že enkrat slikal, tako da sem že imel neke izkušnje na tej podlagi, tako da mi ni to v bistvu neke panike, ne. Tako da mi je kar všeč to, ne, take sodelovanja so mi kar prijetne. Fotograf, kateri mi je res najboljši, je Helmut Newton. On ima v bistvu bolj akte ženske. Jaz pa v bistvu sem hotela bolj črno-bele fotografije, očiščene vsega, studijske, tako da v bistvu sem nekako črpala skoraj svojih idej. Lahko so sledi od bilo kakšnega fotografa noter, sicer sama ne vem. Sem pa videla podobne fotke v National Geographic reviji leta nazaj in so me fascinirala, sem na podoben način naredila.
Med slovenskimi izvajalci so tudi takšni, ki posnamejo odlične spote. Med te sodi tudi Andrej Ikica. Njegov spot za komad Nevidni korak je pravo umetniško delo, ki vsebuje udarno montažo in uglajeno glasbo. Sam sem na obzorju, kratek stik v vesolju. Obračam se, ne morem stran, odnaša me narobe dan. A kloni se smejijo, pametni žijo. Obračajo se v drugo stran, ne vidijo, kar vidim jaz. Odnaša me narobe čas, ker ni me tam, dojamem tvoj čas. Ker ni me tam, da najdem tvoj glas. Tu vidim le svoj nevidni obraz in slišim le svoj nevidni korak. A vse, kar me zbudi, si ti, si ti. Kloni se smejijo, jokajo, bežijo. Obračajo se v drugo stran, ne vidijo, kar vidim jaz. Odnaša me narobe čas, ker ni me tam, dojamem tvoj čas. Ker ni me tam, da najdem tvoj glas. Vidim le svoj nevidni obraz in slišim le svoj nevidni korak. A vse, kar me zbudi, si ti, si ti. Ker ni me tam, dojamem tvoj čas. Ker ni me tam, da najdem tvoj glas. Vidim le svoj nevidni obraz in slišim le svoj nevidni korak. Nevidni korak. In tu je še tretji del dokumentarnega posnetka o mladih v Novi Gorici. Zadnji dan delavnice je bil namenjen plesnemu nastopu. Oglejmo si, kako so se odrezali.
it all. Strap on the hand for death, man. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' get up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. I bring down rain so heavy it hurts the head. No more trouble. Put him in the dirty stand. You keep on. If you trying to end up bad, if I end up bad, I end up dead. You just soft type nigga, fake up north type nigga. Lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. 1, 2, meet me outside. Meet me outside. Meet me outside. Videofronta se počasi zaključuje. Na vrsti je še posnetek, ki je nastal na drugem koncu sveta. Uživajte ob izletu v Machu Picchu.
To pa je bilo v tej oddaji vse. Če danes še niste naredili dobrega dejanja, imate še čas za to. Počutili se boste bolje in ostali bodo zadovoljni. Uživajte!